Na stretnuce prišli nastavniki zo všetkých mestov, kde u školoh organizovana porjadna nastava na ruskim jaziku, leboše ruski jazik vyučuje jak výborný predmet, a boli i nastavniki zo sušednej Horvatskej. Dneska budeme na schádzkoch bešedovať o aktuálnych pitaniach vaspitanja i obrazovanja, ale nás sam cikavi i preto sme i prišli, že by sme tak povedz evidentovali, gdje od 1. septembra bude nastava po ruski, keľo bude klasi u Keresture, keľo u Kocure, keľo u Đurđove i keľo u výbornej nastavi u ktorých štretkoch. Stretnuce malo dva časci, ta u peršej predstavena Keresturska škola i istorijat stretnucoh ruskih školoh, a nastavnici u výbornej nastavi dostali slovniki ruskoho narodnoho jazika. Potim profesor Julijan Ramač otrimal prihodni vežbi za prisutni nastavnici. Efekt bude ljepši, kedim to ti isti prepodavanja budem posilac na mail i to obširnejše porobeni, može budi kombinovani so zvežbami, po mojim to bude ljepše sotrudnictvo. Na aktivu nastavnikoh poradzene, že bi še 25. stretnuce ruskih školoh otrimalo u Novim Orahove, a 26. u Petrovcoh u Horvatskej.